Opštinski odbor Srpske radikalne stranke Aranđelovac ocenjuje da je posljednja sednica Skupštine opštine Aranđelovac pokazala da je došlo do rasula među lokalnim naprednjacima i podele, a sve kao posljedica dugogodišnjeg nefunkcionisanja sistema lokalne samouprave. Vođeni ličnim, a ne opštim društvenim interesom, odlazeći naprednjaci su doveli sve opštinske službe i javna preduzeća u stanje haosa. Gradom vlada urbanistički haos, mali broj objekata je legalizovan, šljunkare su u gradskoj zoni. Napuštene drvene barakice su pravo ruglo, železnička stanica je ponovo ruinirana, 3 gradske ulice su prepune rupa i neravnina, azbestno-betonske cevi nisu zamenjene, javni i taksi prevoz slabo funkcioniše, skulpture u parku su ispisane sprejom kao i veliki broj fasada. Rasveta na Bukulji je oštećena i ugrožava bezbednost građana, a narušena je flora i fauna. Putni poluprstenovi koji bi rasteretili i ubrzali saobraćaj nisu izgrađeni, pijac i buvljak nisu renovirani. Situacija u zdravstvu je očajna i nije obezbeđena u smeni više ekipa hitne pomoći koje bi stizale na vreme i do naših stanovnika na selu i periferiji da im se ukaže potrebna pomoć kada je zatraže. Rampe za invalide nisu izgrađene kao i trotoari za slabovide i slepe. Budžet opštine je nestručno planiran od strane lokalnih naprednjačkih timova i neće biti realizovan za ovu godinu kako je predviđen, što znači da će biti malo kamena i rizle i krpljenja, a od ozbiljnih komunalnih i infrastrukturnih projekata neće biti ništa. Ozbiljnih subvencija za podsticanje preduzetničkog duha skoro i da nema. Ruinirani hoteli i hale šamota se svakodnevno pljačkaju i pustoše, a stečaj u tim preduzećima će verovatno trajati dok se imovina i zemljište potpuno ne raskrčme. Opštinski odbor Srpske radikalne stranke Aranđelovac poziva sugrađane da na predstojećim lokalnim izborima dobro razmisle kome će ukazati svoje poverenje. U potpisu predsjednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Aranđelovac Marko Grujić.